Yema munya wache efa emra Badwam dwumade so on Adom TV brawe de se ye de yanopa kase ebetoa mo so ansa na dwumade awdo aka nyina so ato so sema no pai ye eba ne edimu akotre bi NSN ojatana bi ato ewo oboase pomposo RC Primary School amahye niema bebre pa enu amanfo bi so etisi monte so ye kire editi agalamse ye koso ewo ye man emu we enesam no bi na no pai mere esum wo se Badwam kase midin de akwasi ensia afi ensam ni kiremu enie ojatana kase bi eto eye oboase pomposo RC Primary School ye no wo oboase East Mensim wo man asante mantemu amasem no ekasei epenfo ebo amane ekiremu esen eye enema wo skumo de emu fadodo na ahyese dwerebe Prince Osu eto amane boy so eto hoyi Headmistress Emma Sukunu Regina Okansi any Adom News in Central for Etwetwe nkomo no odi to dwa se eja no ehye nyapade ahodo bi mu te se fridge textbooks computers any laptops ni niam bi account odi to aban nim any womo ekebie wom NGO se womo emramenye omomoa sene sukun kwada no nso ebetimi esuade akọ nanim enu anajo beye 11 something na JHS head efremi se school head na wa fire service for timeso me frɛ akyerɛkyerɛ for mo ben ha sɛ mo mra mehwe ampa mo behwe na kyɛ me office eye pomposu bi office die na ahyedwere be a yamfa bibia ne ma ahyede me kasa me bobɔ so a jama meja bibire wom nanso ebi ye nkola ne computers na books na nsenya otumfo books ode abrɛ Gallop won so abrɛ books ni nyina Gallop de en kwade ekofa ne just last week ene ye de buy ni nyina hye fridge TV laptops printers just say niema ne dɔɔso ene nyina hye me fa akwanya so asre the general public tichu oboase community say obia meso ye na sene say de be ya ade kyerɛ ne adesua ebesan ahya ase biom say nkola ne books nyina ahye it from books anything that will help teaching and learning yes rese mpanyimfo mfa meboa ye na yentumi nhyasi omai achechefo enkabom ko mechire Ghana National Association of Teachers and Penifo era de sede ato aban enim se enu ada na ye da kese de so wono ekai mode mo achechefo ebo ede abo omai kanko ne puntu te hobanya sa aban betwere ne ede ahwe achechefo ye ewo mai mu October da etosu enum na wiase nyina tudi asi ho ekai teacher fo no aka ho bi ama Ghana National Association of Teachers wo mo abelanche dwumadie wo asante mantem ha enne ka ho bi ema titani edema nat ewo maimu eye Reverend Isaac Owuso wode apedwa ato abanim se wo mo ehwe Ghana teacher fo ya wo man no empuntu ebekosro na take constitution o hwe article 24 the show odmaini no the social economic welfare aban a owo oman ni mu na sede se obehwe se edmaiko nyina akyekye ko ka ho no bebi saa so na oba ye maiko na edi edmaiko ho ban leba atena eno so ekepeke se aban no na sede se obe provide akadia ebe bom edmaini no wo ya adwuma ni edi kan ye toso menu the dada setime fo betumpon enti no yesre adwuma wura ye akyekye fo de ibo wura ene aban the Ghana Education Service Madam Ministry Ministry of Education womu bombetimi bia na the sepata quality education ebetima koso woman mu no womunye na yeso akyerɛkyerɛ koso no yini na ye naso na yenye ya tomudie na emofrei ene omane dachi enam sa afibia obehye sa efan ya wo mu yi asukuufo mu wo enkura ohia ewom na woboa wo mu sukotale bags ne empaboa fi wasante mantem ha odi dwumadie no wayi asuafo be se aduoson ama wo mu adesua ne afibia ye celebrity cheche ko no regional host national event no nat isane say ye ekubatan a ye ka oman no enumehye hye mu ntino eya na mpepe no enye acheche kwa kane nko na yakun ade ma wo mu iburu sambe na ya soso ye kakra ye tetete wo no ye dimu bi eye adoye ade ma ye mofra no a ye kire o made no enu sanyama we na nat ye soso ye a ye de bua se ye chefa ewo o man enu a Ghana emaburu bi eto esi enmonte so nkran pompene manteba yinkro emu ya omasem nyina ene se
galamse etiti omaye panisante penfonhwe etwala mo emfa no adwene nyina ba na wie no na won edi animu ema asaye kire eba so de to a place for anim ese nansa adwene na wodi enu ane da ne edikai ene da to so mienu etine ne bambofo do meba no wo mo dodo eno so sanse mabunu ne ba no edodo bekọ animu ye pa Mofa enche bekọ akọpẹ sa video na edema na otimi ahwe no asane ye oye kire no ekọ ede efayem aban etu na mo bi so betimi ahwe aboa ma wona ewo enrone kanea ahoma ne so no obetimi aka onyina bom abaye buom ade ba akosene be yasom osomye no ebetimi akọ enemu ye pa ena aka bi ama Volta River Authority before ababon tete betuja se ba bi aban empempen ede kon emwo man ti sound Ghana fo nyina nsore enkasentia Senior Staff Association of Volta River Authority editor aban enim se enianimu ya woma mansan ente se emra odeba yese wo beka Electricity Company of Ghana Limited, Bui Power Authority, Northern Electricity Distribution Company friend Netco eni VR abomu achemwaye ni mienu no ometwensan sentia wode sansemi atudwa eni sesanka bomu no eba anhwe yi a ebe ha VR eni oman Ghana. Minister of State ewo asoye hwe enyinamawodin so Herbert Krapa eni VR Senior Staff Association Benefo kodi nkomo en wode sansemi ebetudwa. National Chairman of the Senior Staff Association nano ewo VR Chief Floss Tete ahia wode sansemi etudwa. On country Ghana for nyina on tro into the media, no country Ghana for tro to parliament officially, no country media for nyina say me na me kan ye na so me twa asan. Say otumi yes ade ma ye osebo aye boy na koja ko aya hihye so otumi yes anya na Ghana for nyina anomuti say minister see why withdraw bill so you be withdraw your actions. You withdraw your action now. Then we can come back to the table and then look at the possible way forward. And wechi VR adwuma phone bi so any Adom kase atwetwen enkomo a oditu dwasa asemi wonye mu kosi se aban beje wonum ginaye no atumu that we can bring down the red bands no na asundua bane nyina yaye adwuma it is onyankan se na onyankan dia so yenyanyiye that is it ebebo hasa na ye was series of activities are lining up. We will continue with it. I can say Kwame ade na ba ko na aka no yambo ho ban. Thank you. Kwame na ade ba ko pa aka no yambo ho ban. Kwame be na ho kan wase. VR ba ko pa na Ghana Telecom akosi san. Meat marketing board wa hin. I say that thing I cause yankasa ye ni aresh. Pani kwankyerɛ hwɛ abato ɛho nsɛm so wɔ abato commission atena ye Ewura Benjamin Banobio opani ababonti de ababetudwa ɛsɛ ya na mafo adwunyom sɛ commission ando nkrata beto monimpe na odo so misa na ogya ne sade kɔ se da bi ɔwɔ obetimi afa so odo so krata won sampa we sinto anaso wedie ɛyɛ fenchim ansa na wagye atum so bi ebetimi aprema pande bre ɛwɔ mam. Media Foundation for West Africa enhyemu a wɔmo ɛne nsɛntwerɛfoɔ ekɔhyiemu no womo identity emom okwan a womo ebefa so a abato ebekɔ so no ensem a womo ebeka ede afa ho no ebekɔ wie asomdue mu eho ana Director of Electoral Services Emma Electoral Commission Benjamin Banobio edi tudwa se womo ewon hihye awodo a womo aye ewo womo commission wa anamo a womanfo etu ye ede ye registration a ekɔ womo system ni mu a emfa kwan mu no womo siesie ni nina nyoma a different mechanism ne dia ba ye di hwehwe nneoma enko yie wo register no na ya correct ye di kan no apart from say voter no eba aba be den abehwe ne din no a kire say we ya nko yie ntimu correct no exhibition officers a ya fa wo mo ye adwuma no ya hye won say provisional register ni kita on no omo mie page by page omo hwehwe mu na bibia e wo mu a wo say ye ni yie no omo anfele form famra ni ahwe na ya den ni ya ye dia mo Okoye district office nso a this time register na ye exhibit no ye the electronic version a good computer so desktop is table so ho and officers no tie akiri e na omo hwemu center by center bibie wo ho a ehia se ye correction bia no ma tintim krata no mo dia ba. Director Emma Media for Peace and Sustainable Development our Media Foundation for West Africa Dr. Kujo enso edito Adom News nsentwofo anim se entity a womo de ama nsentwofo no eyade a eso abanfa so pa ne ehun se usual no so yam political parties no yam okwan mo wodi ya platform
odidi in sama sebe and nhyɛ da in full democratic process bi hon what the shisha roba etim na kam and yes the media you have to take control of your content. And it's a political party about show no so a rep of the political party oba you control the content nti nyoba kano say enye no kora ese wutum wo de na di chende osimesi nyawokin Panipa utuma pani franka adiama NDC amanyoko eye John Dramani Mahama pani ababonti na batudwa eso man ade ba ko a edi enyaye pa ayo man kanko enimputum eye sebi amanyofo kasade atro na kotwe ye ota edi ade che Ghana ade hye na so ne wo sa ebabiemu enokredie ene ba be ye adwuma no chi 24 hour economy na waka ho asem no oba pe na ehya ase aye adwuma. Presidential candidate Emma NDC amanyoko no John Dramani Mahama nento aboa odeba ne wiye ewo North East wode to omanfo no anim se ohwe na aban a empuntuo a na ewo mu no edosu sin aban bia emre so wode to omanfo anim se wo mohwe se wo beto aba no e de ama NDC amanyoko no. And there are two things I'm promising Ghanaians. One is that I'll work hard for you 24 hours a day as your president. I'll be working for you. And the second is that I will tell you the truth all the time. If things are good, I will tell you they are good. If things are not good, I'll tell you they are not good. But I'll take responsibility and I'll work hard to fix the challenges that we face. NDC is the party of development. If you take Ghana, we moved electrification up to above 80%. And that is why Ghana is one of the top 10 countries in Africa with access to electricity. What is Sumbo Ebo MPP abai se womo enye bibia emfa impuntu dwuma ho ne womo nimni ane se womo beche sika e de di nkunim e wa Badwam. We moved water control from 58% to 76% before we left office. And that's why a lot of people in Ghana have access to clean drinking water. We built roads, we built schools, we built hospitals. We did the airports, we did the harbor. It was during our time that we did phase 1 of Tamale Airport. That allows Muslims who are fulfilling the faith pillar of Islam to go to Tamale Airport and fly from Tamale directly to Medina instead of going to Accra. Some people don't develop anything. So they won't do the roads, they won't do the hospitals, they won't build the schools, but they keep the money because they know that when it's getting to elections, they can come and share the money for people to vote for them. Monkeypox yade afi na atweneti wa mama awdobi so na semno ka sei ebi nsu abepim wo oman Ghana mu amanipa bes ahanu ne aduasa na yade bi ati ede som so mensne bes adwotwe enwotwe emu na kopim Western North mensne mantam no emu a mensne fen bia West mensne penfo da batudwa esiade bi ati de so tamafo ani na ho so. Awadi mfie dunu mu awoyare wokokwaje ayarehwe ebobo somede toso edununom ewo mensini government hospital abrana wenya fever onam yawo minimu ayekuru ya na ensanso agugu ne nsaho ennenim pomden enkrata wode ebetu dwa ya wada ehini me bosomede toso miensa no Ghana Health Service editu just say enipa besa hanu ne aduasa ene osuse wenya monkeypox yade bia ewo mensine aduwotwe mu ewo my Ghana senti wo kire se omanfoma wani enna wono hwe se nhyehyeye bia wode ebeto dwa no obedisuo se beye no betimi aso yare ya no nti Ghana Health Service apa public health investigation ehontoma wo hwehwe wono mu a osuse wenya sa yade bi edi ekira akoto wono mu a wono wondi nkita ho enso we se ne begina no pay ensamu de besomwo ese bedwam kase ne de nyina besi but yenwie yede on aba ne yede boka tambo so no abeto aso no chi yebekon online wo headline honim so a ye mu afre na ade ne so atudwa bedwam nie ye ba yesi